Селям алейкум, урметли серджилер, бу UA TV студияда Украина хаберлері. Бүгін июнын 27-сі Жумах шамы күні. Біз сізлерге Украинада ве дүнияда олып кечкен вақалар ақында тариф етмеге азырмыз. Тюневындан баста еді Украина аскері яраланды. Душман тынчылықны 39 кере бозды. Бірлешкен күчлер операциясы штабында теш бутун тоқунма йолу бойы алып барылғаныны білдірелер. Ешғалжелері Минск анлашмалары ясақ әткен селяларыны құланды. Шу жүмледен Донецк вилаятында Авдеевка ве опытная қасабалары мина топуларында атешке тұтылды. Павлопиле топ атеші астында қалды. Луганск вилаятында Крымский янында мина топулары құланды. Бүгін есе душман тынчылықны 10 кере бозды. Америка Бірлешкен Дәвлетлері Дәвлет департаментінің Украина меселелері махсус тәмселжесі Курт Уолкер Русияны станица Луганская қасабасындан ағыр селяларыны кері чекмеге ве қанунсыз селялы муфрезияларыны селясызландырмаға чағырды. О Авропада ишбірлік ве телекөсізлік тәшкілаты миссиясының незареті алтында Украина арбейлерінің кері чекелемесіні доғыру деп сайды. Бұл ақта ООС Твиттер сайфасында язды ве бұл Украина тарафындан доғыру адым олғаныны деді. Кеченлерді Украина аскерлері станица Луганская йоқлав кечентендеке мевзелерінден кері чекілді. Эснас уйле вақытында Авропада ишбірлік ве телекөсізлік тәшкілатының векеллері незареті алтында башланды. Донбасста ордуларының кері чекілігі қанда келешме Минск анлашмалары чарчевесінде имзаланылған еді. Ве базы бөлгелерді о керчеклештірілді, ама станица Луганска қасабасында дайма бозулайды. Бүгін июнын 27-сінде Украин журналисті Роман Сущенко Русияда қанунсыз суретті яқыланылғанындан берлі тамам бин күн ола. Русия жазаханесінде о енді 7 ай девамында болуна. Бұл вақыт девамында оны 2 кере қызы апаеве Украин консулы зиярет етті. Бұл ақта UATV-ге адвокаты Марк Фейгин хабер етті. Оның сөзлеріне көре жазахане режимі серт олғаны үшін Курашов ве йоланмалықлар үшін белі бір лимит бар. 3 айда бір кере. Ему дают право звонка, звонил он мне буквально неделю-полторы назад. Она телефонен куланмаға изын берелер. Бір бұчық авта евелсі мана телефон açқан еді. Озыны яқшы дуя иляч йоланмасынен базы проблемлер олған еді. Ярым елда бір кере туғанларынен девамлы оларақ көрішмек мүмкін. Консул ісе сынырлавсыз зерет ете білем. Ама Русия тышқы ішлер назерлігінен бұл суаллерні чазмек керек. 2016 сенесі сентябрінің 30-ында Москвада Русия федераль телекөсізлік қызметінің хадимлері халқара қайделераны бозып, Франкистандaki Укринформ агентлігінің мұхбері Роман Сущенконы яқалады. О эсасы жасуслық етуінен қабатланылды ве 12 ел серт апиш жазасына махкум етілді. Жазасыны махкум Кира велиетінің аписханесінде чеке. Киевде Украина гетьманы пылып орлық тарасына бағашланған тантаналы тедбір олып кечті. Акция Украина анаяса күну арфесінде тәшкіл етілді. Гетьманға бірінші Авропалы анаяса бабасы дейлер. Бұ 1710 сенесі Запорож ордысының ақ ве вазифесіні белгілеген весі қадыр. Тедбірді юзден зиеде кеші іштірак еттім. Талебелер, курсантлар, фааллер, мемурлар, языджылар ве земаневи Украина анаясасының азырлавында иштирак еткенлер. Акция башында Украина гимны яңғырады, сонында есе орлықның әбидесіне чечеклер қойылды. Конституція України – це Украина эсас кануны бұл халық ве акимиет арасында жемат анлашмасы кибедір. Бұл демократия темелі, анда жемат насыл етіп әрекет еткені ве демократияның эсас принциплері керчеклештірілгені ақында эсас принциплер язылған.
Дeniz nişanlarına ateş açmak yolunu жойған катерге yardım etmek ve bozucu gemini yakalamak. Ukrayna Devlet Sınır Hizmeti ve Harbiy deniz kuvvetleri gemileri Azaq denizinde beraberlikte talimler ötkirdi. Böyle gibi talimler muntazam tarzda keçirildi. Onların maksadı bölgede vaziyet gerginleşken takdirde deniz sınırı kurçalamağa öğrenmektir. Talimler vaktinde Ukrayna denizcileri yanında daima Rusya Sınır Hizmeti katerleri buluna, ama vazifelerini yapmağa keder etmey. Ukrayna ve Avrupa Birliği arasında birleşuf hakkında anlaşma imzalanılğanından 5 yıl. Kiev ve Brüksel arasında bunun hakkında itişmalar da 2007 senesi başlandı. 2013 senesi vesika imzalanığı için bütünley hazır idi. Ama Moskvanın basımı aslında o vakitteki Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovych onu imzalamaktan red etti. 2014 senesi iyunun 27'sinde ise 5. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko Avrupa Birliği ve birleşuf hakkında anlaşmanın iktisadi kısmını imzaladı. Tamam şu senesi Verkhovna Rada ve Avrupa Parlamenti bu anlaşmanı tasdikladı. Polonya'da Ukrayna faalleri Rusya elçiligi yanında narazılık aksiya ötkirdi. Ular Kreml'den Ukrayna Harbiy esir denizcilerinin azat etilmesi talap etti. Birleşken Milletler Teşkilatı Halkara Mahkemesi'nin kararına binaen konunsuz surette yakalanılgan Ukraynalarını da iyunun 25'inde azat etmek gerek ediler. Bu gibi aksiyalar Kreml rejimine biz bar olganımızını, bizimkilerini unutmaganımızını ve onlarını ağır vakitte kaldırmaganımızını göstermek için gerek. Biz tek Ukrayna'da değil, bütün dünyada böyle aksiyalar geçirmeye hazırmız. Viyana'da mesken evde yüz bergen patlama neticesinde 12 kişi yaralandı. Onlardan ikisi ağır aldı. Bu haqda yerli tibbiyet hizmetleri haber etti. İlk malumatqa ko'ra sebep gaz kaçması oldu. Patlama neticesinde bina kısmen avdarılıp tuştu. Ev sakinleri tahliye etildi. Kaza yerinde polis, kurtarıcılar ve hekimler çalıştı. Kıdırıv-kurtarıv operatsiya devam etmekte. Buryatiyada yolcu uçağı kazaga uğradı. 2 kişi helak oldu. Bu ekipaj komandanın uçuş mexanigi. Hepsi 44 yolcu ise sağ kaldı. Onlardan tek 22'si yaralandı. Bu haqda TASS haber etti. Ayın 24 uçağı bölgenin şimalinde Nijni Angar hava limanına mecburi kondu. Havada uçağının bir koçurucusu toxtab kaldı. Konu vaktinde o uçuv konuv yolağından tış çıktı. Binaga barıp uruldu ve yanıp başladı. Kataloniyada büyük yangınlar 4000 ziyade gektar ormana yandı. Bu haqda yerli hükümet haber etti. Onların malumatına göre ateşde 16.000 gektarlık meydanını sarıp alması mümkün. Sebep? Güçlü yel ve havanın yüksek harareti. Yangını toxtatılmasında pek çok adam iştirak etti. Meteorologlarının bildirgenine göre bu İspanya tarihinde sonki 20 yıl içinde en balaban yangın. Bölgede hava tek bir haftadan son soğuyacak. Boeing 737 MAX uçaklarında yanı bir kusur. Onu Amerika Birleşken Devletleri'nin Federal Hava İdaresi son denevler vaktinde tapıp çıkardı. Yetişmemezlik ne olğanı hakkında şimdilik de doğru malumat berilmey. Bu haqda Reuters haber etti. Tapılgan yetişmemezlik sebebinden Boeing 737 MAX uçuşları en az iyulun 8'ine kadar toxtatıldı. Sonki 9 ay içinde Boeing 737 MAX uçakları 2 kere kazaga uğradı. 2018 senesi oktyabr ayında Indoneziya ılısında ve 2019 senesi Mart ayında Abişistan'da episi olup 2 kazada 346 kişi helak oldu. Bu kazalardan son dünyanın birçok memleketleri uçak şirketlerine Boeing'nin bu türünü kullanmağa vaktınca yasak etti. Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberimiz edi. Daha çok haberlerini sizler UATV.ua saytımızda okuy bilesiniz. UATV ile olunuz, o'zingizga muqayt olunuz, sog'liq bilan qoliniz. Ko'rishguncha.